Buzubwa okurugombe buzo bye cyamushanju ebyo mwako guhire ahabwa district ya Mbarempango nibyo reko kwa beji babikorira higuru obwa beji 13 rukaga 36 barukwiziro mu idara ryo kubanza ahabeji kenda rukaga 5 na mushanju abakozire bibuzebi kandi abeji 98 nabo bagwire bonka. And I want to tell you teachers, parents are interested in results. Parents are interested in performance of their learners, of their children. I think we are blessed, and let's maintain this. Yabazubwe nagamba ngo hatabwo mutindo gumbara district yerekere umushomesa urashangwa atari hishomera harwo kubanza naija kufoberwa. Monday expecting ngo abashomesa bone kurwa ahasande bashemereye kuba bashire amashomero gabo twazaye twarambara tukashanga ngo utariyo asheme kuba hariho reason hetikera yaratushoborera habwe cyo guhera master naro umushomesa gwa takashira mwanya uranshemerirwe munonga ahabwa results za PROE Nobu birabe biro biti omubaro muhango gwabeje nibeyonjira kurugo mu ishomero omuri district ya Mbara okuruga habeje 89 omwaka gw'2021 okuza habeje 65 omwaka guhwire 2022 omugandi rumwa hamashomero makuru muri Sinjiro agarukushomesa impunje n'abanya Uganda retandikire kombekwa area Rwamurunga Primary School. Sima mnonga wa Dr. Dipu kutuletera okumbeka ebina bitano ratwinizi etanka nebindi bakusa kutuhereza tractor ine myezi mukaga kuba yahereza Honana na ishomero rya Kabazana Primary School nariza kombekerwe 2008 ebiramareho miliyoni rukaga aha naho contractor kwasibwa umurimo kandi yashabwa gukora umurimo murungi ine tuba engineer konga areba kubasa gukora aha project eji aha tuzakongera abashomesa ukugira ngo abana bita bakushomera barije kunyangara ahabwa TV West and area Seritugusa na Ruthon Wamanya.